Možete li nam objasniti što su to energetske zadruge? Ne. Zadruge sa energetskim... A nemam pojma šta je, dobro je. Što su energetske zadruge? Iskreno da vam kažem, ne znam. Zelena akcija od osnutka 1990. godine bavi se zaštitom okoliša. Kroz energetski program promiče osnivanje energetskih zadruga kao načina poticanja održivog razvoja lokalnih zajednica. Mi u Zelenoj akciji vjerujemo dakle da energetska tranzicija je u tijeku i da za idućih 10, 20, 30 godina sasvim sigurno ćemo preći iz fosilne ere u eru održivih izvora energije. Ono što smatramo sad izuzetno važnim je taj prelazak učiniti takvim da omogući da što veći postotak tih budućih kapaciteta za korištenje obnovljivih izvora energije bude u vlasništvu samih građana, odnosno lokalnih zajednica. Ukoliko neki investitor sa strane dođe u lokalnu zajednicu i izgradi farmu vjetrenjača ili solarnu elektranu, to je u stvari prikrivena privatizacija lokalnih prirodnih resursa koji bi trebali biti u stvari resursi za razvoj lokalne zajednice. Energetske zadruge su dobar organizacijski oblik koji može ostvariti dva jako važna cilja. Jedan cilj je samozapošljavanje, pogotovo u ruralnim krajevima Hrvatske i regije, a drugo, ako želimo izbjeći katastrofalne klimatske promjene, neophodno je ubrzati proces prelaska na obnovljive izvore energije i u tom smislu entuzijazam na lokalnoj razini nam se čini kao važan element ubrzanja cijelog procesa prelaska na obnovljive izvore energije. ZEZ iz Zagreba bavi se planiranjem, razvojem, vođenjem i financiranjem projekata primjene obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitosti. Moto Zelene energetske zadruge je energija u rukama građana. Znači upravo da se taj razvoj obnovljivih izvora energije ne dešava na način da od njega korist imaju samo pojedinci, nego zapravo da ti projekti budu s jedne strane dohvatljivi svim građanima, sa druge strane da takvi projekti generiraju nekakav lokalni razvoj. Tehnologija koja je danas isplativa je fotonapon, ali više na razini primjerice javnih ustanova kao što je škola, vrtić, gdje takav sustav danas može biti isplativ u roku 7 do 10 godina, što je onako prilično dobra brojka. S aspekta građanske energije jako interesantan resurs biomase, pošto je on ljudski radno intenzivan od samog početka, znači od opće prikupljanja i sakupljanja tog resursa pa do korištenja, mada i tehnologije kao što su vjetroelektrane također imaju potencijal da stvore dodatnu vrijednost kroz razvoj domaće industrije koja tu može biti uključena. Energetska zadruga Otok Krk osnovana je 2012. godine kao prva energetska zadruga u Hrvatskoj.
Osnivači su pojedinci, ali i gospodarski subjekti, jedinice lokalne samouprave i komunalna poduzeća. Kako smo mi krenuli zadrugarstvo? Za nas još u ono vrijeme zadrugarstvo nije bilo poznato. I onda smo rekli najbitnije, imamo najbolje što se tiče sunca. Dajemo mi na fotonapone. I ja sam prvi, mogu reći, zatražiti za svoju kuću i ta kuća me koštala oko 316.000 kuna. I onda sam vidio da je to neisplativo i sa svom željom financijski neodrživo. 19 nas je bilo, baš mogu reći na početku. Šta ćemo napraviti? Ajde da se mi nešto udružimo, pa da vidimo kako to najbolje, da se udružimo, da svi zajedno idemo naručiti jednu nabavu, pa će nam možda biti jeftinije cijene i sve. I odlučili smo se energetsku zadrugu. Moram priznati, na početku smo imali velike probleme, jer smo bili prvi u Hrvatskoj. Čim smo ju napravili i zatražili kod zadrugari, da već smo imali isti tjedan iza toga smo imali već vidjeli veliki uspjeh. 10 kW elektrana na jednom krovu, ona je od 316, znači mojih, pala je između 112 do 126.000 kuna. Znači već je to bilo onaj primarni uspjeh koji smo mi htjeli, smo napravili. Ja znam da mora se igrati na financijska sredstva, na financije, ali problem u tome da povrat je bitan, ali nije bitan. Primjer mene, ja se tuširam, imam svoju vodu, imam svoje sunce, toplu vodu, imam svoju energetiku. Mogu se 3 sata kupat, lijepo mi je, ništa ne trošim, a šta je najzanimljivije, ne trujem sam sebe, ne trujem okolinu, ne trujem ovaj zrak oko nas. Ovo je obiteljska kuća od Zdenka Kirinčića. Ovdje se na krovu nalazi fotonaponsko postrojenje snage 10 kW. I to je u principu to. Kao što vidite, Krk ima jako puno sunčeve energije, ima jako dobru solarnu iskoristivost. Zato se i otišlo na solarne panele. Proizvodi se više električne energije nego što se troši na godišnjoj razini. Tako da, eto. Zadruga je i oformila upravo zbog krovova kao šta su ovi. Ono što se kaže, kad se male ruke slože, sve se može. Normalno da je lakše kad nas je više. Umirovljeni svećenik Nikola Radić još prije osnivanja energetske zadruge Krk prvi je na otoku za svoje potrebe instalirao solarnu elektranu. Tu sam ja pred 8 godina otprilike postavio ovu fotonaponsku centralu. Tu je instalirano 1000 i svaki je 115, dakle 1150 W, a tamo preko imamo na trekeru sada instalirano oko 1500 W, nešto više, jeli? I tako da je to spojeno onda zajedno. Ja nisam to napravio toliko iz svoje potrebe, nego zato jer znam, jer sam htio da gurnem jednu stvar napred. Ljudi se teško odlučuju, dokle god negdje ne vide, to je meni potpuno jasno i razumljivo. Ljudi se teško odlučuju, oni moraju vidjeti negdje da li to stvarno ide ili ne. I ja nešto zadruzi značim, a i zadruga meni znači. I ako komuniciramo dobro, a dobro, hvala Bogu, komuniciramo, onda evo sad će mi, ja se nadam, pomoći naći načina da mogu zamijeniti ove panele, da dobijem više, dakle, instalirane snage više. S druge strane, ja zadrugu reklamiram, htio, ne htio tako. Jer ljudi dođu ovdje i ja im i kažem, ima ljudi koji dođu ne znaju da zadruga postoji, znate. Onda ja kažem, trebate puno, sigurno ćete trebati dosta informacija ako budete ozbiljno išli u posao, zadruga vam je tu na raspolaganju.
Mislim da je zadruga najsretnija kombinacija zato što sa jedne strane omogućava nekakvu tržišnu djelatnost i bavljenje nekakvom gospodarskom aktivnošću. Sa druge strane opet zadržava taj moment koji imaju udruge gdje se vrlo aktivistički ponekad i vrlo predano rade stvari. Mislim da je lako dokazati da je u stvari prvenstveno važno tko je vlasnik, a ne tko je proizvođač te opreme. U tom smislu je izuzetno važno poticati oblike koji će olakšati vlasništvo lokalnih zajednica i građana nad novim postrojenjima za korištenje obnovljivih izvora energije, čime se onda smanjuje i ogroman odljev sredstava koje trošimo na uvoz fosilnih goriva. Ne gledat drugi neće, pa nećemo ni mi. Početi samo ko da smo sami na svijetu. Oni koji su pioniri, oni moraju malo trpiti, malo svega doživjeti, ali uspjeh je sigurno zagarantiran. Sad se može puno jednostavnije te dokumentacije dobiti i svakom bi preporučio da čim prije krene u to jer će nam svima biti puno bolje. Obično je pitanje kad će vam se vratiti investicija. A ja kažem pa već se vratila. Ja sam postigao samostalnost, dakle autonomiju u energetskom smislu. I onda pitam, a koliko to košta? Čime ćete to platiti? Jer postoji mogućnost da platite recimo slobodu? A prekrasno je što se može iskoristiti nešto od onoga što nam je zapravo Bogom dano i prirodni dar i šteta bi bilo ne iskoristiti tako nešto za svoju upotrebu. U konačnici to je primarni razlog, a druga stvar je da teži se ka nekoj energetskoj neovisnosti kao nekom krajnjem cilju.